Dako na ang mamye kaya kayo kareng masanting abalita king kayang lab. Kaya po kayang labwad Kapampangan. Atin tamong kabalan as in, Kapampangan niya talaga. Hindi niya butiyang Mrs. Universe UK. Galing na eh. Ladies and gentlemen, our kabalen, Clarice Ann Lagman Azevedo. Lenye, Kalagunane. Lenye, forma ampong talakad. Lenye pa, ne kabyasnan. I'm a nurse by profession, and caring has always been my passion. Being able to help and inspire people has given me the sense of fulfillment. I always aspire to inspire people and be a beauty with a purpose. Eme aliling kayang panga Kapampangan niya kabalen? Akit mong akit indayang Kapampangan akikiwal kayo. Atin yang kay, Kalaguna, kabyasnana, kapormana. Tubuyang mabalakat ti Clarice Abe, anak niyang dating mabalakat Vice Mayor Prospero Lagman. Metong yang nurse, Amerika pakisawa at menok na nga na King United Kingdom. King kerak lang da rin babay King United Kingdom o UK, yamu naman ing mepili at menyambut bang maging Mrs. UK Universe. Gangaliwang bansa yung re-representa na ning kabalen tamong iklaris, migit na kanong didinan bayat itang kabalduga na ning kayang pamakyabe king ligligan legwan. Ing makapanambag king lipunan, antimong metong nga babayi, kapamilatan ning Mrs. Universe Organization. I am very much excited to share this experience with all the other candidates across the globe amidst the pandemic that we are currently facing. Baluyo po ang Mrs. Universe para ya kareng talasawa, divorced, ampong balu, edad 18 to 55 years old. So, qualified ko pala. Talasawa na ako. 30-something ko pa. Lawe yung malyari ko. O sige, ako na i-post kaya pa niya. Diyan na lumbang-parungao, representing the province of proud Kapampangan, Pampanga. I believe in the Kapampangan Golden Rule. Emo aldokan, in emo ayado. Dakal pong salamat! What can you say? Enak man mga karine. Ay, Rogone. Mi pasoso na ako naman king pa magmalago. Oy, Nina. Speaking of mi pasoso, ren kabalenta mo mi pasoso la ampong meniglo. Inyang mi paslagla rin ng Christmas decors kay ni King Jose Abad Santos Avenue o Jasa. Tando ka mo pin kay ning awang ng CLTV, akit mo na la at masuwelo na ka. Asnapin karakal may magpadalang letrato kay CLTV para king kaya katamong hashtag tuloy ang Pasko. Mapa-professional o amateur photographers, paytawling dokumento ding mga santinga parul king dalan. O Reni Pino, kakanadala pa mo ang pong sasamasanding parul, may magpicture ne i-art consuelo. O ini naman ning kang Michael Pineda, atin lapang caption. Nga na, sana mamyela ka nung sala ang pong tulading parul kareng Balang Fernandino. Deni naman kang Makoy Velasquez, dadake na la rin kayang mga santing aletrato para kareng frontliners. Ing titulo ning kayang caption para kareng pictures, Ray of Hope, na makapatungkol kareng frontliners libutat ning pandemya. Deng letrato dareng parul keng Jasa may magtrending la. Alos lamano ning Facebook kay batdang mipaslag. Antila mong kislap ning pag-asa, libutan ning kasakitan, adarala ning COVID-19 pandemic. Paga nakadamo naman deng parul areti na nanumanamo na pagdala ng tamo, balaw siyang Pasko at deng Pilipino, deng Kapampangan, magselebrala at kaulan ing makabaldugang okasyon ning banwa.
Baluyo po, may magluksula puso ding tawin niyang mipaslaglareng parulking jasa at syempre kaya kareta. Tradisyon na kasiketi yan kay Ciudad San Fernando, Banwa. Inya maragula bagay na akit talalakos po ngayon panahon na iti. Makakayan pong salo at makaragdag si kanlog. Inya pag maragulming Kapampangan, na keti, Pampanga, malaos ya ing Pasko. Kaya kini, kayo keti, kaya kami malaos ko po.